Hello and welcome to another special episode here on Mzansi's Finest Videos. Guys, please like, comment and share. Subscribe if you haven't subscribed. So your friend advertises their business on Facebook. Probably you don't like the product, or you're not even interested in the product, or you don't have money to buy the product. But it's easy. Like their post, share their post, and comment on their post. Tag someone, tag people. That's how you support a friend. Easy. This is social media. You don't have to buy everything. True. Like a I have a reference. prophecy. He has a prophecy. Ngithing in a prophecy. Go deeper. Moya ngitshela uthi Moya wa mutsa hoy. lo semuva ama braids a purple. Jayisiwa le ngomorao ka di braids tse purple. Hallelujah. Your mother is a woman. Hallelujah. The number tao di thoma ka +27. Hallelujah. I feel you. I-Gmail yakho account ithi @gmail.com. Hallelujah. Asikho isidingo sokubuza umuntu okunikeza inamba ukuthi unaye yena umuntu uthatha emntwini obvious methi nansi inamba kuthiwa ngena zikhona izinja kodwa ilumi Nayisusa inkulumo. Usuyitshela ukuthi baqedile ukubamba inkunzi. Bavele bathi fuseke siphelezele siyasaba. So guys, ke tlo ruta Billy spade. This boy, Barangi Billy. A tsebe spade, Billy, get off there. A tsebe spade, o bolela sekgowa. So mamhla ke tlo mo ruta spade. Get down, Billy. Say lebitso la ka. Ke nna Billy. Say it full. Lebitso la ka ke nna Billy. Ke rata o bapala bolo. Ke a rata o ya pala bolo. Ke rata go bapala bolo. Ke a rata o la pala bolo. Billy, ke rata go bapala bolo. Ke a rata o ya para bolo. Okay. Okay. Boys. He's laughing. Yo, those quantum. Awusho baba, mase ngifele kulonyaka ungenza njani? Hayi phela uma ukuthi uyaveyila, uyagowa, uyayilengisa, uyashona, ungaphazamisanga u350 wami uqedile. Sikuzomela uyongikhiphela imali awungaze ngoma. Worry 350. Ngwana wa fail esikolo. O tshwere ke stress ene sa gore a itlhole gripa December monna o etla mara yona a itlhole gripa o tshwere ke stress yaanong wa go dira jang ka gore le di halls di hedile go dishopong kwa go bereka jang ke lebogile yo modimo Sganana. Cloudy. It's gonna rain. Sunny. How long is this going to take? The whole thing's up. Yanqobe usubuyile. Yeah, bhuti. Azingishiya ngosizo lakho kanjani? Ngicela ngiphe noma 10 rand. Oh. Khona wona. Qhubeka. Yabo le mali le. Ngifuna ukulondoloza le mali yeso. Le mali le angifuni ukuthi uhambe uyibhubhudla la wena nekekenene la. Ungayibhubhudli. Oh. Le mali nqubeko le mali ngifuna ukuthi kuthathe kubeke. That's why bathi ngo 10 Kanti rand. plaza ube nomfazi. Uthenge inkomo lalela ube umnumzana. Angifuni ukubona la emva kweminyaka ezi5 la usuvela lapha ku TV uthi Ibrahim. Uthini lento enivamisa ukuyibuka lana lo? I blew it. Why blew it bhuti?
Angifuni wenze njalo ukuyidla la imali ukuthi ayiprofit. U10 rand njalo lo. Awuyafuni. Ay Marvel, ngo10 rand nje. Yini, upheka kambini? Upheka bibele. That's how it is. Kalegia. La me bra, nyala, ha o nya go bona re jean ya go Mr Price ya go Pick n Pay di o tshwana. Nyala. O tlo bona jean tsa go Pick n Pay a di namolato le tsa go Mr Price. Ngiyaphinda futhi abafana imali yekhanda bazoyifaka uma bebona ukuthi liyasebenza. Ikhanda lisebenza. Ku cellphone ne, mamela ke cellphone ne. O bua se go afela ukwa. Ya, sharp, bua le bona ke bo. Ha ke se katana, ha ke tsaba le katana. O tla ka bohloko nna ke tsaba ka video. Ha ke ya bu. Ke bua seroa, nna ke mwa ke witse ke ska. Bitli ke Really sure I heard this video. Hello, unaliyo sister. Ile twana kakhala, ha? That's my sister, your girlfriend daga. Una ni girlfriend? Mana. Wan. Kanto tsaya. Wana nwenting welele berigiri ora kere. Whether ke we darila nwenting wele kwa Alibaba. Du mudimo. Wana ke go tsasanyana go lo wana no give up ile re he ona banyana ba rate ba ratana go hona. Banyana ba tshwane, banyana ba na di-type tse different. Bona banyana ba ithatela mazitanyana ba bro. Ku ya ka wena. Wa tla asa mind. Yeah, yes now yana le nna. Obviously u sure future ya ona. Mara suru ba tshwana. Wa tla ona lo ka se mind. Wa bona ha mind ka history ya kwa lona. Lo ra ma tšhelete unemployed ana mathata. Wa tla lo re motho kwa re ngwana ke wa wena mme ena o feta ka 25 years. Wa tla ke bua kae. Like ha a re wana na la jola. Ha imetari ke ra ha ile o bitso next time ska give up. Come on, thank you for go to the mfana rona. Mfana ona simona ke. Wa no give up in. Banyana ba ratana fela since ne ke tšhelete. Bona no ya. Ibile ana na go litori di toro go sekolo no le domko ba di banyana ba rata go re mfana o ne le domo he go segera na dirang. No, like we think you to be honest ke inspire like le nna ke simon ne ke sna faith in timo ke yana ka bona modimo wa o itse ne ke sa ganyo ka jol ne ke ngwanyane le usha o itse ne ke wa ganyetse bo mang go ata mang o le wheelchair ne ke tsere nya fana ba ile o sentse tsama ka wheelchair o monyane o wa school amare a gre wana na se re tsweletse wana na kitla mare le ko pale le today o se tse itse o itse fana a se chumi le ko pale today a se ko pale today. Oh, kira like ke first time le kopana. Tsamaya even la go ka ditori tsa mfano wa go. O ska give up mo ye. Please, o nne le pelo e nngwe. Wena o dintshang ditori. Ai, le uthi. Yabona ngeke ube nomusa njengomuntu ogulayo. Yo. Bathanda kabi nokushiyelana ukudla. Umuntu adedla lapha kwakhe aluma inyama lokho ayikhwehlelela lapha kwakhe. Maqeda sowushiyela wena. La phela ukuthi uzomhlola usawusaba nokuyibonga lenyama niyo. Hey yangihlula lenyama. Usho leso sikhathi uyiqaqathela emaceleni ngathi adidliwe ikhundwana uthi yangihlula lenyama yazo. Ungathi bafake kakhulu spice bara yona iyadleka. Ungayizwa nawe naye imnandi njani yidla uqede. Sengiright mina. Lesikhathi usaba nokuthi mina mngani ngiright nyabo. Yo. Ukubukile leso sikhathi. Usuyoba silima ke wena uyoyiqala le la ngakayilo umkhono lokuyincenga kancane. Hayi idla mngani ungasabi. Bathanda nokubukana ukuthi uyayidla. Idla mngani ungasabi. I-right kabi le nyama. Mina nje ingihlule ngale spice uyangazi mina ngiyayidlela. Uyakwehlela. Yo. Musa wabo nasebaphathekile. Yo. Uyayephatha inyancami. Kwemalu. Ase ngiyayibona ke sengiyodla impande yomdolofia noma ngiyodla impande yomlungu mabele. Angilapho. Wena thatha intwana le uhambe uyithengele impahla ngoba ayigqokile. Ya ngoba nami ngifuna ukusala nayo ingane yamadixa le ngifuna ukuba step father siqotho nje once in my life. Le ngane izokhuluma ngama-sign language kuze kube nini? Hawu. Ntombi yanje angazi. Kungenzeka ukuthi iyoyeka mhlazane nawe wayeka ukupheka ukudla okufana nokwancamini.
Ngivele uhambe uthengele ingane impahla yabo. Hamba uthengele ingane impahla. Okay. Thank you. Fonile ngala. Aw. Ha? Hey, utheni? Hey, iyekile ukuyenza ama-sign language lengane. Yo, guys, I hope you enjoyed. See you on the next upload. Please subscribe if you haven't subscribed. Azesha, take care. What if i-Kaizer Chiefs ile egqoke ijezi le-Orlando Pirates bese kuthi i-Orlando Pirates ile egqoke ijezi le-Chiefs sekudlalwa ngathi sesenze opopayi la umbuzo enginawo la ubaluleke kakhulu ukuthi ema-assistini lawa akhona adweba ngabe udweba ihlathi udila ne-landscape udila nabantu udila nopopayi ingakusebenzela le method yokuthi ipeni mangabe udweba lingasuki phansi kodwa isigcino ugcina usuyikhiphile into yenzayo umbuzo enginawo yilowo and mina abafethu alikho ikhono enginalo yabo ukuthi since ngumuntu obhorekayo enganabo abangani ube ngibe into ehleli njengenze lutho so kusuke sekungiphoqa ukuthi angizame noma yini ezogcina singikhipha busy usukwini no so namhlanje ngifike ne-idea yokuthi ngingenzani ukuthi kube khona something ephuma la ngingazange ngilisuse ipeni phansi ngeke futhi ngize ngilisuse nawe lapho khona indawo la eyamalokuzana eyama-duet nawe ngiyakuchallenge lapho awusebenze ungalisusi ipeni lephansi idwe impela lento idwebayo kodwa ipeni phansi lingasukumi and isicamthi-ke lesi manje ukukhuluma lokhu kwami okungapheli ngikukhulunyiswa ukuthi akumele usaze ubhoreka yabo lonto yazi vele khona ohleli lapha ekhaya khona nabayihambela ngelokhuzana musuke ungibuka njalo uhamba ngelokhuzana hamba oqoqa yabo lonto into kanjalo so yeah into kanjena-ke le mina ngizama ukuyibuza ukuthi i-Orlando Pirates what if mangabe kukore i-Chiefs ikorela i-Orlando Pirates kanti bekuvele kuyingxenye ye-Chiefs le kade idlala kunje kubhayiziswa abalandeli mina nginazo-ke insolo zokuthi ngathi kubuye kubhayiziseka abalandeli sihluku hhayi kancane yayibona loo nto so-ke ya into engiyidebayo mina ikanjeni no angazi nokuthi yini nami lento le imngabi ayingiqamele kahle kodwa-ke yathemba banamehlo bayayibona kuthiwa onamehlo makabone onendlebe makezwe onezandla makenze so ungavumi uba umuntu ohlulwa yikho konke wena kungabikho nje impela othi uyakwenza ubhizi ngakho ngisho kungakukhokheli ngisho kungakuholeli yabo ngisho kungakuholeli kodwa nje zama ukuhlanganisa ube into ebhizi nje ube into ematasa kabi nginazo-ke ingane la ebaleni eziningi akuzona ezami ezinabazali bazo abahlali ngisho la ekhaya angizazi zizokwenzani wengane ngizokwenzani la cha kodwa ngikho-ke kunina qhubeka nentweni mina bengiyikhulumela nabantu lapha ehe ya nayo into ephumayo la ngiyazi yini le ngiyazi le owazi ukuthi yini lena kanjani ela ngibhalele kwamanje hayibo yabo mase ngibe serious neyathi ngingayithenga imoto buka